Kanglai Paki Konjel, Chennai Lashibi and Miram Liba Kwaipuno Pohama Makata Kanglai Paki Konjel, Taram Noksheri. Center na begging lady Makaidi, security forces na moida, supportory Makaidi, Kuki di Amada Dum Lan Tauraga Laganiam. Maram di Moi demando, pinning agi. Adana demando something Moi Gitama Panghale Haraga Moi sit the Yokala power Henamule Raga, China gi threat, Indo Mayam Kwagi border Mayam gi threat se Moida. Moina agency oina sijinaraki haibagi police ama yaweba aduga nagasina maitesina de India da dum kaino tawraga lai do sigi pot ama khak lei aduga hojiki lakchabadu da adona hojiki maitega Kuki gi se aduga Manipur versus Hairiba Kuki militant Hairiba sigi problem se loisandri loisanle haina haiba mi do madu debate tawseba kadai do loisan bro sulo loisandri Loisale Haradi Huji, Maite Machama, Kampopi the Chaluro, Churachambu Chaluro, Mas, Hing the Hira, Lakadra Lawidra Habudu Hana Yang. So why we talk there? Adum Loisale Habudu, Loisala di Karigi, Maite Machama, Gari Tauroga, Kampopi, Lanam, Landhone. Adu Lan Loisale Habi idea, Adune, Aduga Sum Nagaki show, Hujik Haura Lishini, Hanade Moidi, Adum. Mate Hauraga, Adu Ada, Tiger Road, German Road, Honda me, Lang mentioning the Adum disturb Tora harassment, Tauraga Lakwisidi, Litanda, Doquina, as I Manipurgi, interesta, my taker, Sumaina, Tolling Ada, Unipurga, Sumaina Moi tolling Ada, Maduda Nagasingna, Yosaning the Baitar, Iran's skeleton the biggie, passion later, Madu, Adum Naklaga, Kolaga Yangdana, neutral the maintain Tauraga Lakuniava. Madu gi value do makoi acknowledgement tawgadabane aduna moidi hana de dum tawbane why kari gi moina si tawrakpuno hojikti ai point the lakjage si munna taba ma praja mayamna khangba ma change go ngasi assembly da honorable chief minister na haibu totally wrong madu lale ase akhoi debate tawse mandi chief minister ne haina mana loina kaino tawbu mongda khalamba ya mongda react tawba matam akhoi su ngamgani ko Aduga mana madu haibakanda Nagagi MLA haina leriba singse karigi reply pi dum no question tawdabno aidi ngam ngai khumnagadabane hainagadabane wana ngasi haibo potu Joyshri hojeki ngarang thokhibo potu number 1 da yengse openly daylight passenger sing chapada Assam Rifle gi mamangda security mamangda mi kunma thoi Kainoda, they like the highway da. Assam Rifle Security Forces Lena cookies in the kidney away Hibuse. Karamba Lebag Nova, do this city, kainot Nigeria ge terrorist ga, Afghanistan ge terrorist ga, Chaman and Kreba, do the Hen Kreba. Madudi Hana Chumtoke Hydra, Madudi condemn Hana Toge, Aduga Bamidu Hana, Paraga Bukti Toge, hide the na. Go. They like the in the presence of Central Security Forces. Why Kuki militants, arrested the civilians of the Tangkuls openly. Aduga Madu Lotupungam, the Adugi control Tobungan securities in the Yang labor port to the Madu the Lengak lay Hibese, German the Chakatoribno, Lengak lay Hikaman Hikatorni, I'm Ikaini, very shameful. So there is no Lengak, no government. Me single passenger ne. It's a civilian ne. Aduga jungle the something cannot over the park it's okay. But national highway da. They like the aduga security forces labor mapam do da openly park pop haibo adu de akhoi the government lady bra later ram the highway over mase adu madu the karigi detain of no reason ama moin hierarchy aba I lak jageba. Now let me come to the point ngasagi honorable chief minister the reply to naga gi MLA sina assembly the tobangam dabne na aina naga mo ina sida tawrage aba ko siriba mi do karamba mino Karamba mina tabano haibo hana titokse. Ado Makhoi Atharka Lebra, Elatorka Lebra latabra do hana koi titopa machange. Hojeki hairi but Hawaii Kuki gi area Shankai sita 3 types of these people. 1 Barmadegi Laraga, Gaini Tauraga Toba, without documents. Aduga number 2 da Moigi BTF KNB go. See the training period no mai pairaga leba ahum sumbada Indiana HN oina thamba group ahum se people group ahum section ahum se layab hojek siriba mido kanano phajana thitopio athaka lebra electoral lebra haibudo hayengmak asigi inquiry committee ama hana topio hoji leiri akoina paw tabu kanda
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯔꯃꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯔꯒ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯂꯣꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯅꯦꯕ ꯖꯪꯒꯜꯗ ꯁꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯀꯥꯞꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯄꯨꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤ ꯁꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯕꯔth ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯈꯨꯟ ꯃꯤꯡ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤ ꯂꯩꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯁꯤꯗ ꯂꯥꯔꯒ ꯁꯤꯕꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ NIAꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯒꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯌꯥ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯁꯦꯝꯐꯨꯜ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯄꯥꯏꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯥ ꯚꯤꯁꯥ ꯄꯥꯏꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯁꯤꯗ ꯂꯥꯔꯒ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯂꯩꯇ ꯆꯪꯕ ꯃꯤ ꯁꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯛꯁꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯌꯥ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯗꯨꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯇꯅ NIAꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯒꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯃ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯄꯗ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯒꯦ sida tangkul hantak mak amma phubiraga tawriba tu expressa pirabro adu magonda phuriba culprit sing tu book tawrabro what is this very shameful aduna Kuki gi echen oiba Minai oiraga leader oigani hairati topio siriba mi du karamba mi do hana identify ta topio tothora kanda yes ma se local gi mini haiba phajana proof lairadi niom oina chase na book oina tawse na moina thakaliba photo do hanai all photo ni nupi ama kablaga leibado hana David haiba ma yalaga sikre haiba gi mama kapdo adugi photo ni hojiki mi asiba ni thagaliba photo do so hojiki asiba du nate ado hana atopa gi landa sikibi photo ne loina le proof adugi area da akhoi crowd work loin report le to do bo hojik sikhe haiba do dead body do aina honorable chief minister da aina appeal tawjari madugi dead body do rims ki mock ta amda purapyo rims the mock ta hana mock ta purapyo postmortem hana tawse adu that is the rule that is the system anybody dead body phangladi they should bring at the mock and they will be done the postmortem hana tawbio adu magi document hana check tawbio adu hojik Shankai da motko chebuda litan da hanthaki lan manung da thawai Kuki se yumlak tare nipan khak leirambane handak chalagi yangbio yumlak tara leibasida mi population 400 hena lei ngak taro leibani adu kadai gi no hairaga moi ning thau masana hairabane khangde kadai da pula da laraga ya khoi su khangde haibisa hairabane aduna hojik shiba mi du phare kring ba siram do hana rims da mock the purapio postmortem hana tawbio document phajana khoi check tawse sigi inquiry committee ama semo masi committee sembada naga gi tangkhul gi mi yaugani Kuki gi su yaulo maitei su yaulo government gi yaul akhoi gi mi yaudadana songi mapang gi mi haplaga tawradi madu amu oithok loi siba mi dudi si local gi mi nate Burma gi lakpa mini habise project pau akhoina manung gi phangeba madu kumba identify tawdriba go madugumba genuine kaino leitre photo the assembly the pukhalaga NIA da sinagani ka haiba excrea se pigni haiba sidi then adudi hayang China gi miyama se da lapada phara hatwa jo excrea dum pigdro so akhoi gi politicians aduga madu da CM na ngamba kanda naga gi MLA mapanda nipanda leiriba mapan leiriba MLA singjina maching khumna leibido karino ba fire se muthake hai ta gadi aina oja kasana nang ngam bo na teba adudi government na tawgudabne ba government has to understand all these sentimental sensitive things and they have to come down on ground and come with transparency yaw do biya ba ad akhoi gi sidal lei se kai no ne sukta thok ba tumi nam thamjan ba kai gi no why tak thok ta ba ta gadi khagam ta ba ta gadi manung da kanom lei hai bane ba aduna my sincere request to the government of Manipur and the central government is transparency. See, Fajana Thambio, transparency should be there for every event.